Turabasuhuje ikaze ku makuru agezweho mu Rwanda. Uyu ni wa mwanya tubagezaho amakuru aba agezweho, dore ko tudahwema kuyabagezaho umunsi ku wundi, isaha ku isaha. Ubu tukaba tugiye kurebera hamwe ngo mbese ni gute RDF Rwanda Defense Force igakomeza kuba inakubitwa, inagereranwa mu ngabo za Afurika yose ndetse no hanze ya Afurika. Ku isi hose RDF iratinyitse kandi birazwi ko ishoboye. Ibi bikesha ubuhanga bw'inararibonye mu ngabo zabo, disipurine ndetse n'umuhate, ibikoresho bigezweho mu nzego zose zitandukanye, haba mu zigwanira mu mazi, mu kirere ndetse no ku butaka. Hari ibikoresho bikwiye kandi bishoboye urugamba. Reka ubu twibande kuzigwanira mu kirere, dore ko hariho ubu ngubu ku isi hose ingabo ziri gushiramo imbaraga ndetse na tekinoloji ihambaye, aho hatangiye kuzira sisiteme kugwanisha drone, twa tudege dutoya tw'intambara tutagira abapilote. Reka tuvuge kuri ubu bwoko bushyize ingabo za RDF zungutse bwo kugwanya izi drone zitagira abapilote, Sky Controller na Field Controller, zakozwe na sosiyete yo muri Pologne, Advanced Protection System IPS. Ni intwaro zakorewe gutahura, gukurikirana no gusenya indege zitagira abapilote UVS zibangamiye umutekano w'ubusugire bw'igihugu. Sky Controller ni systeme ihuza radari za CD, gufata amashusho n'amajwi na application yo gutanga amabwiriza no kugenzura mu kugenzura ikirere no kugwanya ibitero bya drone. Iyi systeme ifite uburyo bwemerera uyikoresha guhitamo ibice byihariye akoresha bitewe n'icyo ashaka. Iyi ntwaro ihambaye kandi ishobora gukoreshwa mu bihe byose niyo haba hari ibicu byinshi, ndetse ishobora kuvangira itumanaho rya za drone. Iyi systeme ya Field Controller ni radari ya CD kandi niyo nshingiro rya systeme ya Sky Controller, yatunganijwe kuva kera na kare. IPC kandi ikoresha algorithms igezweho kugira ngo ivumbure, ikurikirane kandi ishire mu byiciro drones. Radar ishobora gutandukanya inyoni n'indege zitangira abapilote, gukurikirana indege nyinshi icyarimwe, kumenyesha mu buryo bwa 3D ahantu drone iri kandi ku gihe cya nyacyo. Systeme ya Sky Controller na Field Controller zageragejwe kandi zemezwa n'umuryango wa leta y'Ubwongereza CPNA, ikigo gishinzwe kugerageza ibikorwa remezo by'igihugu, kandi zimaze kugurishwa ku bakiriya batandukanye, ni ukuvuga ibihugu bitandukanye ku isi, mu Burayi, Burasirazuba bwo hagati, Aziya na Afurika. Urubuga rukunze gukora inkuru ku gisirikare cyo muri Afurika, Military Africa, ruvuga ko u Rwanda atari cyo gihugu cya mbere cya Afurika gitunze izi ntwaro zo kugwanya drone. Muri Mata 2022 IPC yahaye igisirikare cya Cote d'Ivoire systeme ya Field Controller 3D MIMO. Ni amakuru igisirikare cy'u Rwanda kitarangira icyo gitangazaho, cyane cyane ko kidakunze gushira ku karubanda byinshi ku bijyanye n'ibikoresho gitunze, dore ko kuyashyira hanze koko biba byaha amakuru umwanzi mu buryo bworoshye.